تماشاوان هێژا هەفپەیڤینا کو من li Qamişlo li roj avayê Kurdistanê li gel berpirsa pêwendiyên derve li roj avayê Kurdistanê İlham Ehmed çê kiribû doh li ser ekranên Rûdawê belav bû hem di medya biyanî da hem di medya Kurdî da hem jî di nava raya giştiya Kurd de dengvedaneke gelekî baş çêkir bi rastî deng da wê hevpeyvînê moraleke xweşî xiste nava Kurdan خواستن هفپیوینین به وی آواهی بردوام بکن بگمان امی بردوام بکن بشک جوه هفپیوینه گریدای باکوری کردستانی ترکیه بو ایلهام احمد گوت چکدانی ند روژه وان دایه یعنی او چکان ها نافکرن چکان داینن ده بیجه پیواجوه سیاسی که عبدالله اوجلان دست بکریه و جبو پرسا کرد گلکی باش به سروک مهپه دولت باخچلی که پارتیه که لگل پارتی اقتدار اک پارتی کار دکه دبیجه دوی یه پگه چکان دینه لیه پگه جرد دکه و دبیجه او چکان دا ناینه او بوان چکان خود پاریزن خلق حریم ده پاریزن و شر ترور و داعش دکن هسه ده جی گوت او آمده نه ببین بشک جی ارتشا سوری لی به تایبت من دیخواه سروک مهپی دولت باحچلی وکا آواکر پیواجویا نویا چارەسەریya پرسا کورد li Tirkiye tê dîtin. Jaliyekî ve pesnê rêberê PKK Abdullah Öcalan dide ku bersiv da bangawî û biryara bidawî anîna şerê çekdarî da ji aliyê din ve ji helwêsta YPG li Rojavayê Kurdistanê nîgeran e. باحچلی dibêje di demekê de ku em gav bi gav nêzîkî armanca Tirkiyeke bêteror dibin sistiya YPG PYD ya di pêvajoyê de û hewldanên ji bo sabotekirina pêşketinan karekî kirête û nayê qebûlkirin. Ew banga aştî û civaka demokratîk a ku di 27 Sibatê de ji aliyê serokatiya damezrêner a PKK ve hate ragihandin ji bo hemû pêkhate û saziyên rêxistinê derbasdar e û divê pêbend bin. Li hember bendewariyên Enqerê hevseroka desteya pêwendiyên derve ya rêveberiya Xweser İlham Ehmed ji Rûdawê re got danîna çekan di rojeva wan de nîne. Çekdanîn ji bûna me ne di rojevê de ye. Bi carekî de ne di rojevê de ye. Rewşa Sûrî rewşeke ewqasa hovîtî tê de tê bi rêvebirin. Li ber çavê her kesekî li ber çavê dünyayê însan tên qetilkirin qetleam çê dibin komkujî çê dibin divê zarfî de ji qesedê xwastin çek deynin wekû bi xwe bêjê ku here mirinê. Wezîrê Derveyê Tirkiye hişyariyê dide YPG û dibêje li bendêne ku ew çekan deynin. Hakan Fîdan dibêje ew rê nadin ku senaryoya Iraqê li Sûriyê dubare bibe. Başkasının yardımıyla oluşturulmuş, kan üzerine kurulmuş. Bila nêrîna we ne ew be ku hûn bi alîkariya aliyekî derve û di nav aloziyeke ku li ser xwînê hatiye avakirin de hewl bidin otonomî û serxwebûnê bi dest bixin. û ji bo wê jî amade bin her tiştî bişawtînin û wêran bikin. Eger hûn bi bikaranîna tundutîjiyê ber bi parçebûn û nearamiyê ve biçin, wê demê em dê vê yekê weke gefeke rasterast li ser ewlehiya xwe ya niştimanî bihesibînin û destêwerdanê bikin. Tirkiye, YPG weke baskê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyeyê PKK dibîne. Niha jî ku ji bo pêvajoya çekdanîna PKK li parlamentoyê kar li ser çarçoveyeke yasayî dike, tekez dike ku divê YPG jî weke PKK çekên xwe deyne. Deniz Bustanî pisporê karûbarên Rojhilata Navîn ji Enqereyê li gel min e Birêz Bustanî bi xêratî çima Tirkiye ısrar dike ku YPG û Hesedê çekên xwe deyne tevî ku yani ji aliyê Hesedê û YPG ve tu şer û tu êriş neçûne ser Tirkiye. İsrara Tirkiye çi ye? Sebeba wê yekê çi ye? Helbet îro Tirkiye tiştekî jêre girîng e, rewşa jêre girîng e hêzên çekdar yên ne fermî li deverê hûn dizanin aniha ji bo çareserkirina kêşeyan li gel gelê Kurd li deverê çi li hundur çi li derve
لی تشتی کش بوی کو گلی کرد تیگهشتن او کو گلی کرد و رخستن کردی ین کل دفری هنه او رخستن ترورین و بجدارند کریارن تروری ده تفصل العمليات الإرهابي عن الأكراد وعن الشعب الكردي. وهذا هو الهدف، لأنه تتريك الأسلحة ما فينا نقول أو لا يمكن نقول أنه تركيا مصرة لتتريك الأسلحة. تركيا مصرة للقوات يكونوا نظامية ويتحركوا مع الدول حتى لحل المشاكل إذا في مشاكل وحتى إجماع الشعوب مع الدولة. برز بستاني لي مثلا آلي دنجي تركيا لقال هسدي لقال ريفابريا خسر دانوستاندنان دکه یعنی دانوستاندنین و آنان هم آگاداری ویا کنه لآلیه کی دانوستاندنین سیاسی دکه لآلیه دنجی تهدید دکه یعنی تویا که چه مدبینی ویا الوسط ترکیه هو لم يكن تهديد، هذا في شروط فينا نقول ليس تهديد. الشروط هم انه اليوم اجى وقت في المنطقه لحقوق الكردي او مشاركه الكردي في السلطه في المنطقه وفي النظام الديمقراطيه. لنافچه لسیستم دموکراتیک او چکن خودینن و تبلی ارتشن دفری ببر او ارتشن کوهن او نگفه دربار من لگوری خوندنا من کو از جه خوالی تماشا دکمو دو بیجم او نگفه لی بخوا شیرتک پیشنیارک جالی ترکیه کو جبوی کو کرد بکار تكفن جير سيبرا دولتك نا وكو جروبان بن كو لدفري بن اف بشنيار كوجاليه تركيا وهاتيه بشكرن جبوي آرامي وسقامگيريه لدفري تشل سوريا العراق ولتركيا جي كو هيزن تشكدار لوي درجي هنا کو پکه چکی خود دانین او پارتیه که کو دبیجه او پارتی نونرتیه گلی کرد که لی اف پیشنیاره ترکیه اوجو کو برای دموکراسی و سیاست که شبینه چاره سرکرن او كشي وان كسن جداكار لدفري او كو كرد دنجي وان بيجهجه دسلات كل بيجهجه دسلات لناد ميدان عشان جور يعني توكا سبوريكي كاروبارين رجلاتا از دكارم تشتكي تاني تجي بيجم تشتكي دنجي بيجم از خازم زانياريه كجي السيرفي كي بيجم كرد اگر چكان هلگرن كو برفانيه بر خو و خاكا خوددكن ونوكا كو بشكي جي خاكا ولاتي خوا كردين سوريا برفانيه دبر سوريا بقشتي بكن لقلب ابراهيم خوين سوري وهمانتش يكل تفيدر تركيا جي وينكل عراقي جي هنا أفا بيشنيارة تركيا كو أو جبوي سقامگيري لدفري بجهبه جالية سياسية دنيز بستاني مثلا تجنيزك وروشة سوري دشوبيني الجور نرينا تب يعني براستي ارتشك سوري يا ريكو بيك هيا وهسده بهتري 100,000 شروان وين هنا بالصالانة أمريكي وان پرورده دكن اف بيمان وان پرورده دكن هزك بروفيسيونالا يعني معقول دبينيك هذا بروفيسيونال نمينة وبكذا نافا هذا كاكو نا بروفيسيونال مثلا اف ممكنه يعني هسه دي فيا كي رد كده بيجي اس تشاو بكذا نافا هذا كاكو 5000 چك دارين بيانيد نافتانه يعني طبعا هو بعد سقوط هل بعد بشتي رخانة رجيم السورية بشتي رخانة رجيم سوريا ارتشا وينايا فرمي بآواي كي قشتي نبو لي ام دكارم ببيجين كو ارتشا كو لسوريا هي تذي كو
که ماسی و ریکخستنه ده هیا لی ارتش هیا اگر ام برهفکرینه لگل حسدی بکن لباکور روجلات سوریه هلبت حسدی گلکی ریکخستی بهتر جبرکو شارزاهی او ازموناوی 14 سالان هیا دی افنای و واتی کو حسدی او آکو بریاره بدد ویواری ده و حسد خو لسر وان گروپ دنیا حکومت نافندی خود سر وان رو بگره بیروکای سرکت وی کده کو ولاتی کرد لترکیه لسوریه یا جی حسد لسوریه او پیوسته کو حکومت که هفبش دبیجن حکومت که هفبش هبه ما بست جد دست بردانا جد چکان او کو حسد تفلی ارتش فرمی ببه و بلا ببل سوريا بتوائي بأوايكي فرمي اللي كود بيجا از تفليين دناب نأزم از برسفافيه كي بدم لي بيويستا هسدي وحكومتها نهاية سوريا لقلها فرونن وبجفن ودسجها كنافندية فيدرالي از نظام ويتشاوا سوريا تشاوا ببه اللي قال لك اجر هنا كو تشاوا ببه دبه هن نرين هنا دبه كو دما بيدا سوريا ببه فيدرالي يعني حكومتك نافندية تشتكي قريداي سوريا انا باوايكي قشتي تفي كردين سوريا وعربي سوري ودروز وعلوي وهم كمينين وولاتي ادي اف ريناد من كجالي اخلاقي وكو از في برياريتي ده بدم لي بيويسا كو ريكفتن تشيبن هم ريكفتن للنافندي للشامي بن وإيرو تفليبونا كسن جدا كار وجدا خوازو وجروبين دنيين جكدار جيل سوريا يا جرينك أوكو همو كوم ببن بجفن لهاف جبوي برافانية برولاتي خد بكن وجنو ولاتي خو آفا بكن أفا لوجيكا كو هي أز دبيجم كو جد تركيا جالية تركيا فا وبيويستا كو أفا ما بستا تركان جفيكي دسبردانا جتشكان إدي حسد وكا جروبك جدا بتنا خوا إيرو تركيا وكو هندزانن بولينكرنا هسدي وبولينكرنا كتصنيفك ترورية دي اف اگر جيفي كي هسدي دركبه هلبت وهبونا كرد سوريا وكتشاوا عربي تركمان ين كمينين دن وهبونا وانجي هبا لهبونا كردان دي باشا روجا سوريا ده قالك جرينجا وهاجي تركيا جبو كو اجبركو ام نحصدوا 11 كيلومتريان ام هفسينوري هافن جيراني هافن دي بيويستك حكومتها سوريا نهايا باشا روجي جي نكو جريداي دسلاتا حكم داريا نها لي بيويستكو تفلي نافندي ببنج بركو تفليبونا هسدي قالك جرينجا جبوي تركيا جي جبو سوريا هر جرينج ترى جبوي سقافيا سوريا سيستمك لا مركزي نافندي خوازن لما خاص بزانب مثلا هر تشتك چه ببه لسوری بر پرسین ترکیه یند آستا بلنده یکسر داخویانی ددن وککو او بریارا سیاسی لسوری ددن براستی داینا بریارا سیاسی لشامه دست ترکیه دایا دست انقره دایا من أذيك جمان نذكر كو إيرو تركيا هي موقفها اكيد هو هل وسط تركيا لسوريا خورتا وسوري وكردن إيرو كو أجر دا خوازا حكومتك أن نافندي دكن أفكي شيء وان أنا فخوية لناف سوريا ناف خويا سوريا لكي شيء هسدي أو كود بيجا أجر داخواز وخوستكن وهبن بيويستا أو لشامل في كي بجارن لجفين خوا لبيوندين خوا لقى الحكومة السورية وكردين دنجي لقى الكردين دنجي إدي أز جمان ناكم كو تركيا أو أكو سردرية بك وكاكو أو بريار درا لتركيا وشيرت
قوت ندای وی آوایی لی بشیره دایش بوی آرامی و سقامگیری و یاسای کو بو ترکیه گرین که کو سوریه لسر به آوا کرن و سقامگیری و آرامی لسوریه هبه لی ترکیه بریار لنافخوی سوریه ندای تنه ترکیه شیوران ده دما کو اپراسیون سربازی شامل عالی سویدا و چه بون داخویانی وزارت درویه ترکیه او کو ما ندخواست ما شور ندابو کو بفچون لباشور سوریه چه ببین ام شور دنج بو پیکانینا دیالوگ نابرا آلیان ده نبچکان لی به دیالوگش برکو سوریه نهاد دست پیکا دامزراندنه دیا پشتی روخان رژیم ایدی نها سوریه دست پیکا دامزراندن و آوا کرنه دیا ایدی پیویست کو همو آلی لسر ماسه که بجوینو تکوین دیالوگ اوه یکو آلین کو امواند بینن لسر کوم نابنو ناجوین او یک ام لسوریه دبینن کو کرد جی لسوریه لسر و ماسه ناجوین دنیز بستانی پسپور کاروبارین روجلاتا ناوینج انقره بنيرن چند کسین عرب جحمای لگوندکی کوبانی جوانکی کرد 25 سال بون کشتنه پشتر رویان ونده بونه بویر چاوت چی بوید تماشامان نیشا خورت کرد ناوی حمود جراده جه گند متینه سمت جنیوی هبونه یعنی سمت جنیوی لگند دیبیر که هبونه گند دیبیر که گند کل باشور کوبانیه کری کرنه اومد جنه چند مالبات عرب لوی داره کج حما هاتبون دوان مدجنه دا کار کر بون یعنی خودی کرن لی بری 13 روزان حمود بشکی جمریش کن خود فروشه در دوره 6-7 هزار دلار امریکی لجمعی چید به او عرب دما کد بینن پرل جمعی چی بونه پلانال سری بی چید کن جوه روزه دا حمود بنیر نوانده بویه پشت اشکره بویه کوان کارکرین عرب حمود رواندنه گشتنه درمه ویجی آویتنه چالکه او شوتاندنه پشت رویانه برای که وان قاتلان تلفونی مالباتا حموده کریه گوتیه لوی نگرن وان او کشتنه و آویتنه چالکه فلان گندی پشت راجی اف خورته که هن لسر اکرانه دبینن درمه وی دیدیتن و کسین که او کشتنه جی رویانه وانده بونه